Thutha wa mihango ya gucagura speaker a mbunge cia kaunti na kuhitithio kwa MCAs kurikirira, riu tharano ya iturwa cia utongoria wa mbunge ni yambiriirie mbunge-ini itiganite guothe bururi-ini. Mbunge-ini ya kaunti ya Kiambu ni kumana wagagu thutha wa marua meri maria mekwirikanaga maumite kiama-ini kia UDA makiendekithia aria mekuoya iturwa cia utongoria wa mbunge no kumbuka. Rimwe ria irua riri rikuonanagia MCA wa Kalimoni Godfrey Mucheke ndo ufatie guthukirwo giturwa kia mutongoria wa aingi mbunge-ini no, na riu ringi rikonania MCA wa Deya Mugamboyo no ufatie kuoya giturwa giki. Kindly note that the following UDA leaders are the duly nominated members from a party to be the majority leader, deputy majority leader, chief whip, deputy chief whip, and board member. Honorable Godfrey Mucheke, majority leader. 2. Honorable Francis Koina, deputy majority leader. 3. Honorable Munga Mboyo, chief whip. Uturerwo kiama nikio kioiga ng'ania niwe gutwika kina na ng'ania niwe gutwika kina no kurigana na mutugo wa bunge. Standing order no nyitite haha ugithoma standing order number 27 ni yugite uria kwagire guthurano leader majority, chief whip wa kiama na deputy a kiama, na nigetha gutikagie ngui tondu Kiambu turathurwo turiingi gukwagire gukorwo andu maikarite thi na makaraniria. Ona kuri uguo atongoria kiama kia UDA ni matheretie na kuga Godfrey Mucheke no uthukiirwo giturwa kia mutongoria wa aingi. Francis Koina norene MCA wa Kiambu Township egukorwo ari munini wa mutongoria wa aingi. Tutiagirwo gukorwo tukiheo gitini kiama, twagirwo gukorwo aikari aria maratuheire kura through your representative aria murarehire bunge, acio nio magirire gutua no waigarire gitikina na no guikarira gitikina. Ideno riu kiama giki kia UDA no kiugite MCA wa Deya Mugamboyo niwe gukorwo ari muhiuria musharisha na KNPU Dona Kendi akorwo ari munini wa muhiuria musharisha. Hoye muno mugatheri gathi wa gacagua haria hothe ari gitumi ni tondu we niwe mutongoria witu wa kirima, we niwe Ngai aratuheire nigetha tuhote kuruthania wira. Wikarire giti kiu ni tondu wa democratic process ya gukorwo wi muthure. President wa bururi aikarire giti kiu ni gukorwo ni muthure democratically na hatire handu hagerirwo kawaru nigetha mukorwo muikarire iti. Tukwagirirwo nayo bunge ya Kiambu tuikare thi twaranirie. It does not matter whether I get position or not. What matters most is the process. Ndumiriri kuma kuri kiama kia UDA ikioria MCAs ariothe mathuretwo mbunge-ini no ya Kiambu kunyitirira utongoria wa mbunge no. Maya mokite riri nakio kiama kia Jubilee kiria kiari na ameba nini mbunge-ini no kiamurite Njoki Gathi ta murugamiriri wa aria nini mbunge-ini, Lucy Wanjiku ta munini wake, nake John Gure ta muhiuria musharisha. Ngiribotera Kameme TV, ritwa rakwa ni Nugari wa Kamau.